Kung way gitanom, way maani. Ani ay duha ka mga bisdak lakip sa mga nagtap sa Nursing Licensure Examination 2021. Ilang gipamatud-an nga ilang pagpaningkamot. Ilang nakabot ang butang nga wa nila damha nga ilahang maani. Sa ilahang pagpangandam, sa maong pasulit di gyud ikalimod nga makasugat og mga hagit apan ila gihapon kining na overcome. Karon buntaga atong ila-ilahon silang Kiara Poblador ug si Hans Marie Espina dinhi sa GMA Regional TV Live. Pasidunggan ta karong buntaga mga kapuso kining pipila sa mga Bisaya nga top-notchers sa Nursing Licensure Examination karong bag-o makauban ta sa programa Marie Hans Espina. Top 10 ni siya gikan sa Salazar College of Science and Institute of Technology gikan diri sa Cebu City. Ingon man si Kiara Bel Poblador, top 1 mga kapuso gikan sa Silliman University. Makauban ta karong buntaga. Good morning Marie Hans. Of course, Kiara, welcome sa GMA Regional TV Live. Congratulations ninyong duha for being part of the top 10 sa NLE. Kumusta? Unsa may feeling nga nag-top mo ning sink in na ba? Kining maong blessing. Let's start with Kiara. May buntag sa tanan, may buntag Sir Nico. Mayong aga pod sa akong mga kaila sa Bacolod. No, sir. Actually, it has not sunk in yet for me. Even after nakita na ko akong name on the list, I kept asking Jud na how. Like, I could never wrap my head around it. May buntag sa itong mga ukaban na Bisaya. Nalipay jud ko sir, nalipay kay wala jud ba og expect jud na mo appeal ko kay tungod sa kalisod, my God. Nya, no words can describe kung unsa ang akong na feel ron halipay kay akong giampo ra na mo pasar jud ta. Pagkanindot nga Christmas gift alang ninyong duha. Can you share to us kumusta man mo during the time nga nagpaabot pa mo sa resulta? Mura ba to nagpangulbaan ba gyud mo? Ako, sir, while waiting for the results, I kept myself busy. I watched tons of movies. I would stay up for hours. And the night that the results were released, I went back to Bacolod, to my hometown. And luckily, I was with my medtech friends. And it was only that day that we were all free. So coincidental, sir, that we were together. We booked a room at a hotel. We were together that night, and I didn't even know that the results were going to come out that night. They were all happy. My mom was there as well, and yeah, it was such a memorable night. How about you, Hans? Kumusta man? Where were you when the results were released? Before pa jud na release ang results sir Nico, kuan nagsige ra jud kag pabisi sa self. I deleted all my social media accounts sa dato kay hadlok jud ko kay gasige jud sila storya sa mga nigawas sa ato nya. Nag-update na ko na kato na night pag December 10 na magawas na daw ang result. So akong giingnan na akong oyab na ikaw na lali sa ko panganbi kay pulbuan man jud ko wajud ko salig sa akong self mismo no. Ni pasar baka ko di na wala na jud ko trust ako self na if appeal pa ba ko sa top or what or anything. So siya na lang niya mo to natugro jud ko ato the night sir na mo na lang gyud akong pagmata na gipukaw ko sa akong mama na kita ba ko sa akong name sa PRC. Then mo to ako ha sure oy mo to ni bangon jud ko dali pakita na ko oh my God appeal jud ko. Pero ikaw Kiara, while preparing for the exam or while nag-take ka sa humanay na ka sa nursing course, unsa man gi-aim or nag-goal jud ka nga mo-top jud ka sa NLE? No, sir. That never crossed my mind, jud, sir. Wala jud ko ka think ana. And especially after the board exam, I was talking to one of my lecturers, a review center. And he informed me that it was confirmed na like 11,000 ang ni-take. So wala na jud ko ga hope, sir, na ma-appeal sa top 10. I was just hoping to pass the board exam. That's it. Hans, ari lang ko nimo atong padayonon kadali. Ang inyong school is kining medyo gamay pa siya nga eskwelahan, di pa kayo dugay ang nursing program og ikaw kuno ang first nga top-notcher sa NLE gikan sa inyong eskwelahan SCSIT. Kumusta man unsay reaction sa eskwelahan?
Dinadanay na siya. So far, karon pa jud sila nakaproduce og top-notcher or up nakapil og top maski any courses and lipay jud kayo sila sir kay for the first time in everything sa history sa school at least I brought them pride and glory kay wa man gud sila kaila sa school then magtagbo ko og explain asa na siya unsa na siya nag-exist din na siya na school ko ingon ana lang mo nang ako na lang siyang giingon na it's okay kay wa man mo kaila gud gamay siya ako na lang siyang himo inspiration na at least I'm an underdog unknown ko nakatago ra ko I will just make you ma-shock na lang muna ko so fine. Alright, just in closing lang sa atong duha ka mga top-notchers, doon na mo'y mensahe for Christmas o message of hope sa mga kapuso nato nga nagtan-aw rong buntaga. Of course, let's start with you, Kiara. I'd just like to wish everyone a meaningful Christmas. Enjoy jud ninyo inyong time with your family and friends, but at the same time, stay safe. I'd like to say to the frontliners who have to work during the holidays, especially the nurses, thank you so much for all of your service. COVID is still there. So I just want to remind people to stay safe, wear your mask, and please, 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 pa-vaccine those na wala pa nagpa-vaccine. Kay we want to end this pandemic and we want na mabalik na sa normal. We don't want to keep on wearing mask every day. And thank you so much, Sab, for joining us this morning. Paghatag og inspirasyon, labi na sa atong mga batanon nga nagtan-aw karon. O congratulations, Kiara Poblador o si Marie Hans Espina, mga top-notchers sa atong mga kapuso sa Nursing Licensure Examination. Daghang kayong salamat ninyo and congratulations. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.